Mayap at magrasyang abak po kay katamongan. At tsuta na po king katlunang Domingo ning pamanyubling mebye. Kambeda po rin kay katamong pansariling kapagnasan kaniting misa, iabetala po ding makatuki. Para king kapasalamatan dari, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Celi Francisco Zeller and family, RNA and R Care Pharmacy, Vincent and Angela Torres and family, Engelbert Bondok and family. Para karing mag-birthday po, Father Mark Anthony Torrecarion at Roland Calma. Para king malalagwang kapaldanan dari, Michael Alfaro, Aida Ocampo, Bel Trinidad, Esperidion Kayanan, Bianca Marie Santiago, Ranilo Deirit, Rosel Montemayor, Mark Antonio, Megan Centenio, Felipe N. Corazon Fajardo, Mark D. Cliner Bayani, Elmi Ronquillo, Susan Simbilio, Father Sotero Yutok, Brother Pat Ahos, Feli Ortega, at Melvin Rempilio. Para king special intention dari, Ning Torres, Gemma Lumba, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Punsalan, Regan Paul Macalino, Rainier Martin Macalino, Ditz and Lita David and family, Enrico Miguel Songlao, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Melissa Ann Maniago. Para kingalangagang kapaynawan daring kaladwa dari, Victoria, Alvin, Corazon, Domingo Sr., Lizelle, Domingo Jr., Alfredo Sr., Barbara Angel, Bernardo, Florentino Jr., Angela, Francisca, at Romana.
Kilagyuning ipam po ning anak po ning Banal Espiritu, ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, ating pamakyagom ning Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, maya payabak kay kaingan po, at Happy Easter pa rin. Sitanaw ngayon kayong kaduna ng Domingo niti, bubuong 50 aldo, 50 days of Easter. Nyabang kanita, bebetang patampang pagmasusyan iti, sisyan tala pareng kasalanan tamo, at manyad pantawd at pakalulu, king apong Ginoo. Ginoong Jesus, papakit mo karing alagad mo, ring kaya kang gamat, ban maging gamat mo kaming mantabe, king kaya kang balayan, at miyangad karela, Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, papakit mo karing alagad mo, ring kaya kang bitis, bantok yanda ka karing taong mapagalnat siralob, Kristo pakalulu. Ginoong Jesus, papakit ming sugatan mong katalindikingan, ban antabayanan mila ring sablang danupan king lugod, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa maipain tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Manalangin tamo. Oy paming atsubanwa, pagmulaning sablang katutuan, ing meto nga balayan, amisa na tsuking karalumduman, may kirandam niya king kaya kangamano, at tikyaning kaya kanganak, kabang mibabangon niyang iba't king kutkutan. Pakirandaman ming panalangin na niting bayang bait, abalayan, at pasiknangan ming kaya kang iglesia, banapakibataning kaya kang awos. Mibangon kaya sana at luwal, king sala ning aldo, bantalakad arapan mo, ang gapot ang sunlagya, ingalang angga. Itingan na doon mi, kapamilatan ang Kristong ginumi. Pamamasang ibad, king libro nin dapat, daring apostol. Nga ng Pedro karing tao, in Diyos ng Abraham, Isaac, Jacob, at in Diyos ng kiyakatang pipungpunan, yaing pepaligaya, king talasuyo ng Jesus. Dapat ikayo impeparakap kaya, at kaybat si Kuwilye,
king arapan ng Pilato. Bistaman burining ipabulos Pilato, banalya at mayap. Dapat si Kulye at melawos yung inawat kang Pilato. Antimong dapat ng mayap kaya kayo. Ing pangabulos na ning metong ame kamate tao. Samantalang impanibata na nimbye, yaing pepapateyo. Makanyan man, pepasobyaning mienin Diyos, at inggil kaniti, ikamiring babye patutu. Ngeni kapatad, balo ko, king ikayo at tingke kayong mamuntukan. Eyoneto ne balo insablang depatan nyo kang Jesus. Makanyan man, biryang metupad nin Diyos itang pepaulanan ng makapauna. Inyang king kapamilatanda rin sablang propeta. Sinabi na, king ingkeyang Kristo, dumalan niyang kasakitan. Inyangeni, sumisi kayo at magbalik loob kin Diyos. Banluminis kayo at mipatawaran la ring kong kasalanan. Ing amano ning Ginoo, lunusan mo kesana o Ginoo. Pakibatan mo ko sana, O Diyos ang makatuliran, ning kaya ka daralong ko, king kaligaligan, liligtas mo ko, lunusan mo ko, at pakibatan, indalangin ko. Gana kanyo king makapagmulala indapat ning Ginoo, karing tapat kaya. Pakiramdaman ako ning Ginoo, potang kaya mamaos ko. Dingdakal, karelang kukutang. Nino ing makayabye kanwanan ke katamo. Lunusan mo ke sana o Ginoo, ing lalong maragul atula, pagkalom mo kim puso ko. Payapa kong magkera at agad-agad mipapatuttud ko. Uling ikamong bukod o Ginoo, ing makayipye kapanatagan, king loob ko. Pamasang ibat,
king mumuna ng sulat San Juan. Pakamalan kong anak, susulat ko iti kaya kayo, ban kayo may kasala. Dapot, nung ating may kasala kaya kayo, atin tamong talapamilatan king ipa. Ing talapamilatan, yayi Yesu Kristo. Ing talapamilatan, ay mga biran. Uling Yesu Kristo, mismuya ing menatbos, karing kasalanan tam. At aliwa mo, karing kasalanan tam. Nune patina, karing kasalanan ding sablang tao. Baluta mo, king aki kilala taya ing Diyos, nung tutuparan tala, ring kayang kautusan. Ing sasabing baluke, dapot, enalapamentuan, ding kayang utos, iti malaramyo, at alayo kaya ing katutuan. Dapot, ing tutupad karing amano na, ning Diyos, ganap na ing lugod na king Diyos. Ing amano ning Ginoo. Ginong Yesus, taon mong malino ring naman mo kaya kami. Palalaban mo kaya kami ni puso mi, potang pagkisamihan mo kami. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalita agpang kang San Lucas. Di nga duwang alagad, benitaring milyari king dalan, papunta Emmaus. At nung makanano ring akilala yung Ginoo, inyang pemiraso ne ing tinape. Kabang babalita riti, kabudabud Jesus mismo at yubusalda, nga nakarela, ing kapayapan manatili kay kayo. Dapat may nga takutan la at may ngilabot uling balara multuya ing akakit da. Inya nga nang Jesus karela, bakit magugulo kayo't may kakuno? Lawan nyo la rin kakong gamat at bitis, at kilalanan nyo king akot alang aliwa. Tagkilan nyo ko ba yung akit? Alayang laman at butuling multo. Dapat atin ko, anti mo yung akakit yun. At pangasabi na niti, pepakit na lakarela ring gamat na at bitis. Ela pa mo rin maniwala, ulan nining maraguldang tulat, pangasdan. Inya kitang nakarela, ating kayong nanumang apangan kete. Dininandeng kapirasong ning nangayasan, kinwani iti at pengan king akakit da. Kay ba't nanita nga nakarela, ingamanon ko kanitang kayabe kupa yapin iti. Kailangan ni matupad ing sablang misulat tungkol kanako king batas ng Moises, karing libro daring propeta at karing dalit. Kanita, biglat nala pamisip barong aintindyan ding kasulatan. At sinabi na karela, anti kaniting makasulat, kailangan niyang dumalan kasakitan ng Kristo at subliyang may king kadungaldo. At king lagyuna, ing pamanisi at kapatawaran ding kasalanan, sukat mi panaral karing sablang bansa, magmula keti Jerusalem.
ikayo reng testigo, kareting sablang bage. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Happy Easter. Sa manambat siya po yung Easter, 50 days siya yan. Yung Pasko na yung kay, 2 weeks siya mo, or 3 weeks at most. Pero yung Easter season, 50 days. Yung Quaresma, 40 yang aldo. Mas makabay po yung selebrasyon kaysa aking preparasyon. Kasi preparasyon niya yung Quaresma, para kiting peka maulatang diling pesta, selebrasyon ng ting Kristiyano, ating selebrasyon niya pining pangasubli ng mebye ning apong Ginoo aw santang Easter. At nga na ning apong Ginoo king ebanghelyo tangin ikayo reng testigo kareting sablang bage. Imagine niyo po karakala Kristiyano ngene. May gitang bilyon, more than may gitang bilyon, balo ko rin Kristiyano. Then Catholics mismo, may itong tanang bilyon O dagdagan mo paretang aliwang denominations or sects. Dadalan dyan naman ni Kristo, niya marakal na po. At makapagtaka, at merakal ng merakal. Bagkus, ing maging pasiyanta mo, king kapaniwalan tamo, detang ninuno tamo, detang minuna kay katamo, peniwalan tamo, ing testigura, ing pamipatutura. Nya kini, oyne, ing apong Ginoo, sabi na kareng alagad na, ikayo reng testigo kareting sablang bage. At siyempre po, testigo, reng totoo yan na, deng apostol na, reng alagad na. Ilang magpatuto, king sablang tiro na, gewa na, biyena, at milyari king apong Ginoo. At aliwa mo itang kasakita na, kamatayan na, pangalibing na, nanimigit king sabla, ing memye kule, king sablang biyena ning apong Ginoo, kay sablang gewa na, yapining pangasubli ng mebye. Uiting babye, exclamation point, king ega na ganang gewa na, binyaya ning apong Ginoo. Nya, marawulya pong bage, ing pangasubli ng mebye. At uling tetestigo la rin, king biya ning apong Ginoo, kailangan nila mismo, ikit da, aranasan da, asaksyan da, ing ega na gana tungkol kang Kristo. Yung aliwa mo itang sinabi na at inaral na, aliwa mo yung depata na maging ing kamatayan at pangalibing at pangasubli ng mebye. Anya kini pong kay katang ebanghelyo ngini, oy ni kadwang Domingo kay bat mi kaugong-ugong ing sinubiyang mebye nga pong Ginoo. Pe pakit siya kanong pasibayo ing Ginoo kareng alagad na. Pero lawen niyo ping reaction da ring alagad na, kabudikit de may ngilabot la, may ngatakutan la. Kasi balara multuya, balara maglalageya. So, burisemen, ding multong pong maglalagay, malambat ng panahon ng ating makanya na kapaniwalan at panlalawe karing tao. Ikayo po, maniwala ko karing multo. Maniwala ko karing maglalagay. Itamo kanya po, ang ating metekeng pamilya, kamakapanikikan dili kitang second floor yu kamakapuntang ikan dili keng CR, tatakot ka po, takit may lola. Makanyan tamo pitatakutan tala ring mete, uling balata mo, patse mete la, maging maglalagela, maging multula. At yan pong makanyang istorya, ay kalamba na ng makanyan king yato, baski na anwatang lahi, atin lang kwento tungkol kareng magmulto ang pong maglalagi. Atin nga, milala ko yan. Kinipin pong kumbento sabihan dati mo namang multo ken bayo ko pa din tangken, ano na nga nindaramdaman ko tungkol kayong kumbento. Sabihin da ketang eran, ating kanong white lady.
kini kanon teres, atin lang ngakakit mo namang makamaputi. At lalo na kitang kusina, kita kanong pantry, atin mo naman. Ano kaya chicks ding pari diyan, potat niyan chicks, white ladies lang. Hera makanyan tamo po. Sabihan da, nyari ating makanyan, oling may abusula, biktimano ng injustice. Anya nga Choco Florida Blanca, kaya tang meto nga paliko, karin keng Valdez, sabihan da, ating papakit, ingaus da kaya, Mariang Kulot. Mara, Mariang Kulot. Sabihan da, inabuso de, rinip de ding hapon. At keng kapaniwalang tamo, uling may abuso da, manyad lang justice, inya papakit la. So, eba makanyan, posible mo naman king apong Gino, uning petereng alang kasalanan, papakit siya magmultuya, uling manyadyang justice. Nya, makanyan po rin ng alagad, yan, meding, talaga siguro, meging ugong-ugong karela, na maglaging ginura. Nya, niyang pepakit siya kini, may ngilabot na may nga takutan. At kinipin po maulaga, para king apong Gino, ing patunaya na kareng alagad na, ing eya multo, eya maglalage, nune tunay ang sinubling mebye. At eya sukat pitatakutan. Huling yung na naman sinabi na may paltutu. Nganapin, ko pa sinabi kaya kayo, inganak ng tao, kailangan dumalang kasakitan, patinde. Dapat king kadungado, subliyang me. Ini, may kakaganapan ini. Inya, bang patunayan na nga pong Ginoo kareng alagad na ay amulto, nga na, munta ko kin, tagkilan nyo ko, talagang ako ini. Ing maglalage, alayang laman ampong butol. So kanita pa pala makanya ng labed da kareng multo, out bala mo, asok la mo. Napacheckin yanan me, daretso yung gamat mo, kaya kaulan me, may manakahol. Oning kini, tatanan meng Ginoo. Kini. Pero agyan pong makanyan, ela pa po rin bisang maniwala. Ngayon, ni na yung patune, ing atalant de mismo, atagkilde. Nya, metong pa pong patune, ing gewa ng hapong Ginoo. Bang patunayan na karingalagad na, ing tunay ang mabbe, at eya kaladuang lipo-lipo, eya kaladuang galagala, amanya justice. Nanong gewa na? Nga na karingalagad na, ating ko bang nanumang apangan kiyan. At ating po ka rin derang makanang ng ayasan. Binyere kaya. At arapanda, pengane ing ning ng ayasan. Ngeni ko mo abalo, favorite na palang ulam ni nga pong Ginoo, ning ng ayasan. Siguro may miwas sa keng karni, potamikata siya arthritis o uric acid. Siguro bisang mika alta presyon anya asandanuming inyad na. Oo, sinatunod binyan. Anya pengane po king harapan da itang asan. O siya map emenyad nase, hot naman asan niya kabudo talang nasi. Anting tiltilang ko, diyang bagok yamon pong aslam. Asan? At may nyamo diyang apangan. Para kareng Hudyo, ing patune, ing meto nga tao mabiya, yapin ing mamangan niya. At para ing meto nga tao mabiyang mabiye, magana yang mangan. Ikayo po, mamangan ko pa. Magana ko pang mangan. Nung tutok-tok na kayo mo, puta malapit na kayo. Kasi sinyalis ka nung maglambat ka pa, magana ka pang mangan. At ako mismo, saksi ko po ken, patsay meto nga tao, kareng dakal ko pong pupunta ng masakit, patsay tuk-tuk-tuk-tuk niya mo, danom niya mo, ay, pirmana nining doktor. Nyay kayo po, kamusta kayo? Mamangan ko ba? Puta naman, akong kakanan Magana ko pang mangan. Maglambat ko po. Ini po yung kanan ng hapong Ginoo. Itang pamamangana, yung patune,
king mabiyang mabiye, o ring multo lamamangan. Pache kita pumbalayo, mawawala yung delata yu, at sabihin nyo, ting magmulto. Labi niya po, pati tang istanti. Pota ayabot na siping yung bali, ayabot ng makanya, no? Dadaklutan yung delata yu. O kaya, mawawala yung ulam nga mo kay lamesa. Labi niya naman, pota dagisla. Ring mangwa. O ring never ing multo, manganya. Nya, ini po yung patunay ng hapong Ginoo. At kanindi maging kompleto at ganap ing sukat ng asaksyan at akit ding alagad bang maging tunay lang at maging credible lang testigo na king buong depatan at biye. At labentala po rin alagad mag-pass forward ka kaya mi pong first reading labi nyo no makananong dening alagad ni nga pong Ginoo ining gagawanda magpatutula tungkol kaya. Pedro, king pamanaral na. Ang katanaw ding sabla, maniwala kang Jesus. Magsisilang kasalanan. At kibat kayo niya, timpang lumpong may kalakad, uli ning gewa ng Pedro. Kapamilatan ding pamanaral da, o ini pepatutwanan da ing tungkol kang Jesus. Pablo, do ene po ikit personaling Ginoo. Pero ya petatuana na naman, ing tutuy Jesus. Na ing maniwala kaya nga napinsin dyan, mate, na mikabiyang biyenga ng angga, na ing sablang kapatawaran, iti marapat kapamilatana. Pablo po, petatuana na ing hapong Ginoo, kapamilatan ding marakal ng sinulat. Denggang sinulat ng sulat, agpangkareng nyariwang komunidad at individual. At makapagtaka po, ing dakal lang may niwala kareting apostol at karening minunang may testigo tungkol king apong Ginoo. Ing kutang, bakit dakal la apa paniwala dening apostol? Ing kutang, bakit dakal lang may kiyabe karela? Ngayon itang ikit da rin ng apostol, era naman ikit, era personally ikit Jesus. Era man personal, atalan ng Ginoo. Ni era man ikit itang mabiyayang kadupaning aranasan da, asaksyan da rin alagad. At siyempre po, sabi tamo, ing pagbasiyan ng karelang kapaniwalan tungkol kang Jesus, at saketang piniwalan da, ing penaral da, dining apostol. At itamo po ngining kasalukuyan, makanyang tamo naman. Tane man nasaksyan, dikit personally nga pong Ginoo. Tane man natalan, kalupan ng gewa, milyari ka rin alagad. Ing pagbasiyan tamo, king kapaniwalan tamo, itang sinabi rang ito, at ding ninuno tamo, down the centuries. Inya yung metong pong kutang, o ba't maging kapani-paniwala na rin apostol? King testimony da, king pamipatutuda, king testigo da tungkol kang Jesus. Pamanaral kaya, sinulat da kaya, kanako po, para kanako, ing biyedang dinawon para kang Kristo. Kasi po, ing meto nga taong magpatutu keng korte, inte testigo keng korte, patse pe matakutan me, lalo nung gawa-gawa yung istorya na, pag magtapat ne, nung gawa-gawa yung istorya na, patse pe matakutan me, magtapat siya. O kaya naman, diyang tutuing sasabyana, patse sinuhulan me, pwedeng palitan yung istorya na. Bala mo rin vloggers ngayon eh. Pwede mong bayaran bang mag-imbento lang kwento, kalaraman niya man, o katutuan niya man. Agawa rin, buri mong paggawa karela with certain amount. Narinig alagad, pwedeng makanyan. Suhulan mo la, bangoy ting ikwentuda. Pero atin mo naman po, kareng makanyan, ring mag-testify, atin talagang patse, pe matakutan mo la,
binribe mo la, pero mag-stick la pa rin kitang kwentuda at makasadya lang mate para kanini. Oreni, rin ka panipaniwalang testigo. Makanyan na rin alagad. Agyang nano panggewa da karela, they stick to their stories about Jesus. May natili la at meging matapang la gyang nanggawan da karela. Diyang patenda la, penindigan da, ing sablang inaral da, kinwento, at gewa para kang Kristo. Ing burina sabyan, talagang ila tatakot mate. Bakit? Kasi ila mismo saksila ketang Peter yung Jesus. Milibing niya. Pero mabiyang ini. Nya makanya na pong maniwala, matela man. Nung makananong yung ginusinod bang mebye, sublila namang miye. Uling maragulya patuning gewaning hapong ginokarela. At iyan po, in kay katamong ining, hanggang ini, yan, anya makanyan, makabilang tamo, kaniting aguman ing hapong Ginoo. Uli ning kapani-paniwala dang pamipatutu dating alagad. Ang ganaking panahon na iti. At kaya katamo po ngayon panahon na ini, siyempre, itamong ini ring makataya bang isundo ing pamagpatutu king apong Ginoo. Itamong ini ing tutubod na ning apong Ginoo, sasabihan na kaya katam, ikayo ring testigo kareting sablang bagay. At nano pong patutuan ang tamang ini, na do etaya ikit ing Ginoo personally, do etaya kakasabing personal, pero araranasan tayo ing lugod na, ing pakamal na, ing pamamatawad na, ing pamanantabi na, ing presensya na. Iyan ing kakatang patutuanan. King pamagsalita kaya, pamanaral, life testimony, king pamanyulat kaya, i-vlog tayo. Pero migit king sabla, siguro po yung peka masanting diling testimony para misundo ing ding sabla pakinabang nande ing gewana, tiruna, at bining apong Ginoo. Yapin mismo yung pamibiyebya tamong maging testimonya tungkol king lugod ng apong Ginoo. Nya, just to end po, ating pong metong may bilang kareng Couples for Christ. At makanyang inkwento na, dati ka nung mabisyo, loko, irresponsable, ating tuto, marakal na utang may asawa, huling kasalanan ng lalaki. At king kwento na po nini, may pabilang niya king Couples for Christ, ating may katalakid kayo king Couples for Christ, at karing may kumpisang pamagbayo na. Misan po kano, ating meto nga magloko kaya, nga na, sasabinda mo, kilala mo na kano yung apong Ginoo. Nung kilala mo yung apong Ginoo, nung karinya mo may bait, nga na. At king kwento na po nini, sabi na, ala akong balong pakibat, ako ng balo, kanya may bait ni Jesus. Kaya ba't kitna na akong pangadwangan? No, pila niyang bano niyang mati Jesus. Ay pare, kaya balo. Pero kami gagana ka, later on, nabalo ko rin yan. May man talaga kakilala yung Ginoo. O sige, last ng kutang, na kanang mangutang kaya. Nung talagang kilala mo ni Jesus, magkwento na kamo, agyang metong muman, kareng talimhaga na. At lalo ya po kanong alang apakibat. Huling papagkwentan, tungkol ka rin talimhaga, laing kabalo-balo. Anyang kaya nga nang magsalita, nining making Couples for Christ. Nga na, pare nga na, ding detalye nga rin ala akong kabalo-balo. Sa ting balo ko, bayo ko miyabi king Couples for Christ, mabisyo ko. Muli kong pase-pase king dala. Irresponsable ko. Magobra ko, pero magkano ko babi king asawa ko, gagamitan ko king kana akong pansariling koswelo, pa magbabae, pa maminom. Anyama kanyang kaming
Mera kalautang may asawa at may bug na king mikawani. At sira yung pamilya, may bug na yung masira yung pamilya. Ang gapin miyabe ko king couples for Christ. At kanita kaya pa mo kilala nung nino talaga yung apong Ginoo. Ing lugod na ang pong pamamatawad. Kitang kumpisal nga na, pinandamang ko no makananong yung apong Ginoo, ligura na ako. At may patawaran. At karin may gumpisang bagya-bagya, ing pamagbayo ko. Uli na yung apong Ginoo. And I guess, iyan mo naman po kaya katamoy ni, how are we going to testify king apong Ginoo? At ini, ing masanting nga testimony, ing mismong pamibiyabiyata mo, how we experience the love of the Lord and how He forgave us. At nung makananong binindisyonan na katapa, busan ning pamikasala tamo. Amen. Ngayon po ipasag tayong kaya katang kasalpantiyan ng atang sumabi, sasalpantay ko king Diyos, ipang mayupain tutu. May bayi ka Santa Mariang Birhen, ilinasala na yung upayang Poncio Pilato, iba't karing magbalik yan naman kiti, ban mo kum karing mabiyempon menga mate. Sasalpantay ako king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king pangapatawad daring kasalanan. Kaya bining Ginoong Jesus, busal tamo, manalangin ta kaya at nga tamong sumabi, Ginoo ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pagkalubanan mong sala, reng e makibalo ko. Bustan mong makirandamla kang Apostol Pedro at king kang Iglesia, kabang patutulo king pamanyubli mong mebye, inya ngaming manalangin. Ginoo, patawaran mo ring mabibye king pamikasalo. Bustan mong makirandamlo king apostol mong Juan at king kekang iglesia, samantalang tutururo ring kekang kautusan, inya ngaming manalangin. Ginoo, pagdala mong tetagan detang masisiralog. Bustan mong makirandamlo karing alagad ning himaus at king kekang iglesia, kabang sa salitaro, nung makananura kang akatad mo, inya ngaming manalangin. Ginoo, manatili ka busal mi, akya kang balayan. Bustan mong makirandam ke, king makasulat king Biblia, dikil ke ko, at bustan mong amanwa na kami, ning ke kang amano, inya ngaming manalangin. Ginoo, manatili kang kayabe ring sablang pakamalan at ipanalangin mi, pakirandaman mi ingke kang iglesia, kabang panalangin nalo, inya ngaming manalangin. Ngeni, adwanta mo yung sariltang kapagnasan. King kasalpantian at kapaniligan, manalangin keke kao Ginoo, busa mong sumulong kami king biyemot lugod, ngenit manggaman tapilan. Amen.
Manalain kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Oy paming miglalang, tanggapan mo reting regalong ibat king kaya kang iglesia, ing maragulatulang pikkalid mo kaya kami, mirasana king kayang kaganapan kalimbanwa, ipagkalumiti kapamilatan ng Kristong ginumi, ing ginuma natili kaya kayo, yat nayorem puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang lubos maipaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panauning pamanyubling mebye, inyang Kristo meging sakripisyo Paschal miya. Ya pamuri ning kaya kaming pari, ing kaya kaming talapamilatan, aparating paraking kapakanan mi. Kristo ing biktima ay namatay kapilanman. Ing kordero misan metena mabibiyay manggaman king alanganga. Ing tulan ing pamanyubling mebye, babay ning mabilog ayato, kabang di sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit din kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan, mulinita pagparalampu, mi pabanalan mo sa dating ayin, king Espiritu mo, ban para kaya kami manyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuwaning tinapi, at pepasalamat siya kaya ka. Pirasone binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, kaning kayong disipulo nga natanggapan niya iti, kongan minum ko kaniti. Iti yung kalis ing kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran na ring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gagana kami o ipa, ing kamatayin at pamanyabli na may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinapi, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, bansumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagkamwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu.
Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kime toyatu, ban beganap yak inugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mo na naman, ding kapatid ming pepay nawan at maninayang subling miye, ading sablang mayang na biye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluban mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king belanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupat kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenad kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupuryandak at parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalang tangmit mong kapaniligan na lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Ikabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkadubing kapayapan king panawin mi, ban king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, na mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Tibing kapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan, kapayapan kaya kayo po.
Ning malugod at maganakatang Ginom, ing kordero ning Diyos, suminalako king kasalanan ning yato, noon tang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka, kapag nga mana mo, kumayap na.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, baligdan may mit mong ganaka, ingkaya kang balayan, at kapamilatan darating misteryo ng Pasko, idala mo kaya sana king ligay ng pamanyobling miye, tiyadan mi king lagyunang, Jesus, aginumi. Ating Ginoo, manatili kaya kayo, bendisyonan ako nga ng Diyos sa may pahintuto, ingib pa, ampuning anak, ampuning banal espiritu, mayari ng kakatang kapag masusyan, o may taneng patutuanan, ing lugod at ganakaning hapong Ginoo, kapamilatan ding pamibiyabiyata mo. Aleluya, aleluya. Salamat, King Diyos. Aleluya, aleluya. Dakal po salamat at maya po oras kaya kaingan.